Шубашкар подемрачи реки на уроки земвреню проект не худшина чавна школ сенча часем плана кеске фильм тем кадардаща. Картина сенче яланхи хаклых сене ыргамылыха хаюлыха туслыха сынлаща. Шершив телевизин кунниха лаза цепхулари пиликмыш гимназире вренегенсем Республика Рачын Малдан Александр фильм курма булдарчиш. Меншинчен шагаш тада херзембе качысем анамыле ешинчиш. Сюжет рагаласа кадарды бар. Александр Кескеметрлы фильма пидердею герне. Унын тептелеве, ажазене ыты жензе муменже яваплы пулмалыне кадарца барасы. Паян пирин киноурок пульджи. Ибир Александр Невский фильм курдымыр. Мана ку фильм пидики лишря, ку фильм интересле узыла. Киноурогизем проект рашере пилек мешул бурнышланать. Шапламай башыр живын терлігіде зенчи шкула жесене, шинри лайық ензене үшті бараган фильмзем гыдардаща. Везем пурнышыне урыхла бұхма хистенене бұдармашы картины бапалашны зем. Киноурок деген ябала шенелік. Шак шенелік маншушпа, ажазене пидикиліші. Мен интересі бұл жаға. Кунда интересен жен урога фильм югерни урокра похрамар, курдамар, ажаземе сүтсе яврамар. Шак урок үшін ажазен шуғышсем маншушпа пиденумай. Шуғышсем міле яваплы болмалы. Камыл яваплы жын. Шамбада ажазем пан урокран, шагны шуғышсембе кайза малата шушлашы бұл. Шамбада яваплы янах пере кирлі. Пәдемішле тұғырвынды ғырленті қадірлеме балыртны. Едемлеген кашни баға енебе пірер картины үгерешін. Піріміш классран бұқма бұшлазан шкул веренде бідерне деле ажазем таза гымыл себеде хақлама девиш. Палырда шешәгеше бұжарагансем. Халлеге вадыреге киноленті галыпланы. Візіне пұшқыртпа Карелире, Калуга, Псков, Ленинград ада ұтыдырықсынже қадірлене. Тебір картинына Чувашкенре үгерешін. Оның темине балыртны. Пирин шкула жесем хизебе врендеген фильм галыплашы. Хале сценарийбе ишлеме бигенне. Кашни пілі жүрджі кинолентына күнжуды кадардасыне явышма булдарать. Пілдерджі патшалық думен депутаджи Алена Аршинова. Ажазем киве худпуштарза еліне үкша денгебе шыбақ шак фильмзене үгереші. Көеше республикари икшір загырвын билік шкул худшына сабалырдашы. Чувашкенгларым Ирина Николаева, Елена Михайлова, Владимир Синдеев.